I ljudi, ja ću sada pokušati da napravim jedan prank nad mojom sestrom i njenom drugaricom. Iskočit ću najvratnije kroz ovaj prozor. I otići ću kroz iza kuće, one sedu u dnevnom boravku. I najvratnije misle da ja spavam. Pošto je sada 12:38, ja ću tako da iskočim i bam na prozor da je lupim. Ja skočim da susera. Ljudi, vidimo se kad budemo se obuko da krenemo napolje kroz prozor. Ljudi, ja sam spreman, sada ćemo da pomerimo uvo i da izađemo kroz prozor. Ovo moram da sklonim, pošto sam gledao film. Gledao sam film pre neki dan neki. Mislim juče ili prekjuče sam gledao neki film. Gledao sam bio neki film i onda sam stavio, bilo je sunce, a morao sam lepo da se obučem. Da bude toplo, zato što je napolju veliki minus. Jejmo, da iskočimo. Ju, jako je pocepano. Sada je oko 1:30. Gdje si, Mašo? Spava. Znači, evo nas. Ne sme da nas ide. Tu je komšija. Evo kad si čujen, evo gdje vek crveno jastra. I one su ovdje unutra. Ali me nisu vidjele. Sada ću ja da isključim blic i da lupim. Ljudi, isključio sam blic i evo ih unutra. One su. Nije se vidjela, nisam. Malo su suzrale, ali nema veze. Ćuti. Upalile su blic, upalile su tamo reflektor, samo da me ne vidje. A nisu, ja mislim, vidjela ko je. Just a prank, bro. Se si pokenjali. Just a prank, bro. Just a prank, bro. Mnogo su usrale, brate. Ajmo. Ljudi, vidimo se kad budem uspio da do sobe. Ljudi, ostali smo živi. Ušao sam u sobu. Malo je bilo seznuto. Ali dobro. Samo moram da namestim ovo. Moram sad da namestim ove zavese koje su sve bile. Joj. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se video klip, ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Do tada veliki pozdrav. Ćao.